好，那我就把最后一点点时间，我来复习我们昨天的课程。那我们如果在这几天我去查了一下，我查到的话，我们波罗蜜多心经有6个汉译，有6本的汉译。那大家如果有人需要的话呢，你可以私底下找我，我再把那个6本的全部会给或者发给大家用电子档，不要说电子档，我用那个 PDF 档给大家来讲的。大家如果想要看那个6本的中文的这本的译本来讲的话呢，有6本的译本。可是在这6本的译本当中呢，这是不要说是在中文，连在藏文很多都没有。是什么？是前面有一个礼敬佛母波罗蜜多这个词句。所以我昨天是不是请大家帮我在拜那个法本当中写了说，在佛经的名称之后，还没有到正文的时候呢，有要多写一个礼敬佛母波罗蜜多。和这个时候就有2种说法，有一种是说是译者的礼赞，另外一种说法是正说的来讲的话呢，那透由多方的思维跟检则，特别是配合着印度的祖师大德本身就已经有对这个礼敬般若佛母或者礼敬佛母般若蜜多有去做解释的话呢，可以代表说什么？一定知道说这个不是译者的礼赞，是本身般若心经的归敬颂也好，或者是总义也好，从这边就开始了。所以这个礼敬般若佛母不是按照我们前面讲说是译者的决策分出说经律论的差别而做出先前的这规则，而是说什么？它是把般若心经的总义全部都在于佛母般若蜜多这边已经总摄起来了。这也是总摄了什么呢？就是总摄了我们前面讲说佛是为果位，母般若蜜多包含了能全的般若蜜多，以及所全的净跟有净的般若蜜多。看到之后，我们是不是到了前言？我们到前言经嘛，我们昨天就提到说，在别的论点的前言或者文章的前言的话，我们都不会把它算是本文或者本论。可是什么呢？唯有在经的前言，它会是属于经。为什么呢？因为经是这边是开许为收为经的时候，所以它是属于经。看在这个前言呢，它有分什么共跟不共嘛？所以我们前面是不是如是我闻一时婆伽梵在王舍城灵鹫山中与大菩萨众与大比丘众聚等，这边是什么？是共的嘛？为什么共呢？这是所有的般若经的共同的前言，以及后面的入深深的妙法品三昧定的这个地方来讲是什么呢？是所谓的心经的不共的前言，是心经的独有的。为什么呢？因为心在别的般若经不是什么，不是佛陀用他的三摩定力所加持的，是佛陀亲口说的。而这本的般若经是什么呢？是佛陀是依他的三摩地定力所加持，而由观自在菩萨跟舍利佛的对辩为正说的正经来讲的话呢，这是什么呢？这个是般若心经的与众，或者我们说不共的与众不同的这个所谓的前言。所以我们大概到这边的话，是我们昨天上到这边，就是说般若心经的共跟不共的前言了。诸佛正法众众尊，直至菩提我归。我以所行施等善，为利众生愿成佛。诸佛正法众众尊，直至菩提我归。我以所行施等善，为利众生愿成佛。诸佛正法众众尊，直至菩提我归。我以所行施等善，为利众生愿成佛。般若波罗蜜多心经，观自在菩萨行深般若波罗
阿弥陀，是照见五蕴皆空，度一切苦厄舍灵智，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。受想行识亦复如是，舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减，是故空中无色，无受想行识。无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界乃至无意识界，无明亦无明尽，乃至无老死亦无老死尽。无苦集灭道，无智亦无得，亦无所得故，菩提萨埵，依般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖远离颠倒梦想。究竟涅槃三世诸佛，依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多，是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。故说般若波罗蜜多咒，即说咒曰：揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛。菩提萨婆诃。妙香遍土，花散之大地，须弥四周，日月所庄严，尽如佛土，我乐尽供养。愿诸有情共享此净土。伊达古鲁拉那面遮拉嘎尼亚达雅美。尼巴格里农州西也得跟着金巴波，甚至跟着你就同学接拉相对了，同学接拉相对了，同学接拉相对了。알레 들이 저들에 담고 말와 그렇게 시에트로 페나 다 녜마 가르소브레다 산지 시슈비 니까다 아니티 지스 나렌드라 기티칸저 버튼데 이나 미시기 칸데시에 든게 요마레 가서 너지 공커 열어와 가르스나 쪼디 공자월다 공 베나 완저 버튼데 이나 고 완시차비 질러 안 제조고 된다도소 바리치니 공인 저거 열에마도 친디에 요마르와 대마 인비긴 간소 가르소브리다 소소 니자 추치기 뇽레 가르치고이나 뇽레티 공그 돈에 뇽레치야 마도지기 미시게 단단하시 니마레레기
디 칸디 시안도 버든지 게 지혜요 말에 고랑래다 드니 빠루칠레다 가르소 그래 이길 마타 바치 치 그로파 마치나 치 그런 그로파 마치나 아니 용치 고얀라 깔레카보 차온디 드니 칸데시야 고츠 바로와 베나 원더버 시스티컬 초간 요구도 데 치리레신데 치디기다 된다데 로른 차급이게 잘해 치디인데 드니 치디기 된다데 손노당 치딘데 치디기 된다데 손노당 드리 제고다디 담보딘 초도 제바들이 고 치리 때문에 거아지는 된다 소수 니리신도 고 뇽련 가리는 요 데가르소래 제통이지 차바이는 안 담보들이 빠루질다 때 지도즈 제를 깔리커버 차디 아니 간조 칸디 원에 지는디 칸디스에 타니 베지 땅지 여러봐 칸디스에 디코 나니 쪼셔야 집어 말해 코론 가르소래 치리리신데만 되지 치그 돈에 된다데 로른 제 로바치기 계셔봐 디니바들어와 다 지만 대용 제마토 어디 갈더니 빼도 된다 손으치네 따마토나요 다 타마타마디 니마타 버지 치데 마치 버지는 되고다 되고요로 앞에는 가서 시라니 먼저 붙이나 청소 칸디징인 가시기 고 된다 손으마토 와시는 되고이지로 다디 타마들이 제 타마들이 이내 야보래 선지구 수라님을 이르신데 신디 줘야 돼 야보로 봐 어떻게 잡으지래서 노당 잡으디 那以前来讲的话呢，那佛陀在世的也好，或者在那兰陀寺的祖师大德们还在世的时候也好的话呢，他们没有特别的说每日课诵，他们中间没有所要做的他们没有要做的一个每日的课诵，他们只是对于所要修持的去观修，而再去修持，这样就可以了。例如说，获得灌顶之后，就是每一天去观修有关升起次第、圆满次第等这些的道理，以及在一日当中的60，或者在整天所要修持的时候而去做观修，他不用做特别的课诵，就把所得到的灌顶也好，所要做的、所要去观的，就是依这个而去修持，这就是他所做的。可在中间有一段时间是什么？是如果没有用文字的辅助，没有办法去用修持，所以依着这种文字的帮助来去修持。实际上来讲的话，我们受到灌顶之后，我们每天要做功课也好啊，或者要依着这个依文而起义来讲也好的话呢，是什么？是要依着这个文字而去意念，依着这个文字而去思维其意思为来讲。当然，最好的什么是第一者的，是不需要依靠文字，直接在生活当中去思维，那是最好的。第二者次等的才是什么呢？是依着文字而去用文字的辅助，而去可以思维这个意思。因为我们真正所谓的课诵的这个意思来讲的话呢，它不是只是说从嘴巴上面而说出来的，实际是什么？课诵的意思是什么？是依着这个文字，而在内心当中能现出此意，才为叫做课诵的目的了。看到在现在的时候呢，是什么呢？连这样也没办法，就很多人是什么呢？就是可能只是说每一天做功课，把它念过一遍。我相信可能我们很多人都什么呢？不一定懂了像心经的意思。但很多人都每天可能会诵心经诵一遍，那这已经是什么？是最基本或最差的情况在这样子。可是虽然是最差，可是也很殊胜啊。为什么呢？至少在每一天每一日当中，纵使不懂这个意思，可是在嘴巴上还可以复诵出佛所说的这个经。당이 다리디 슈구야 nenga de 가르레스나 nenga 좋은다고 띵가로서 가서 다리 시라니비 치치디 제차비 질라 아니 다 총속이 신디 쪼디잖니 데스 진저와 퇴토에 그래와요스 아니 지만 인지 민지 가르소 그래 의미기 장롱대 만조아체 된다 소노 마토아치니 친 조보마 조샤 디마인바치니 지마다가 좀 리시 년사비 질라 다 인지 민지 코 가르소 그래 시좀부 시니 조 대장부 일라 gon소 마나지 고 치디기 토니 된다데 데스 소노 땅이 따기
아니 치디 도스 조토바이나 아니 가르쳐 그래서는 지마 디 고시디 진자로 제바이나 되니 뼈무시바 야보여리고 치코로 쪼우디니 치기 된다데 로른 차토야지 딘지 차바이나 간조 논지 gon자디잖니 gon 넘버 2 여러봐 조gon도 제고니가나니 제고 줄라요 츠그레 화바도 용 로린다부터니 고디잖니 샤곰치세야지 여러봐 된다 바로 지네만 손으로는 줘야 디질라요 츠그레 딘지 있잖니 신대도 드는 가수로 제공도 샤고 참이 그질 추디디잖니 생기토로 게자이는다 바샤이는다 만라와지 샤토 그래서那我主要在这边跟大家呼吁，或者说这个的目的是什么呢？是当我们这一次听完这个教授之后，对心经的这个教授之后呢，就不要跟以前一样说只是在嘴巴上这样去附诵，而我们在念诵的时候呢，可以什么呢？可以随分随力的起意，在嘴巴上在念诵的时候呢，在内心上可以去思维这次所学到的意思。我们在藏文当中就有一个成语说什么呢？在嘴巴上面说出美妙的词，在内心当中现出美妙的意。就是在嘴巴上面一边说出这种美妙的这个文字的时候呢，在内心当中呢，也把这个美妙的意思不断的现出来了。为什么呢？因为如果可以在这个同时，我们一有这样子的习惯，或者可以在说什么慢慢，在这个时候，我们不要像以前只是在念诵而已，或者在急着把它做完，而可以在内心上有现出来，开始有这种习惯，或者只要有这个练习的时候呢，我们在一做当下，像我们在菩提道次第广论不是常常有讲到说什么有修有分2种嘛，所谓的止修跟观修。纵使在我们在这种念诵的当中的时候呢，在听到这个唱诵的时候，如果我在内心当中可以不断的去思维此意，或把这个意识可以在内心浮现出来的话呢，它就有符合到所谓的观修了。在这个观修就有了，不只是观修，我们在道次第有说什么呢？有叫所谓的现修，可以在内心当中浮现出来了，使在内心把这个意识一现出来的。这种现修来讲的话呢，在这个在一般的在念诵当中的时候呢，就也有可以有观修，有这种现修，全部都可以得到了，在内心当中一浮现。所以只要有练习，以及有这个习惯的时候呢，我们在慢慢在念诵的时候，都可以把这个意思慢慢的浮现出来，而不是像以前一样，只是把它说随着念诵而已，或者只是在嘴巴上说，而内心没有任何的感受。다 가서 그래 자께 날았든지 유명해 하고 마서 가서 비비기 소도 제바이나 배나 신디링가시 nen가 치비 신디링가시 조디깔로 배 다운톤에 따림보톤에 칼리 지는 데야 지어봐 디 가서 그래 실로라 이제 담아나시 님부차 아마저 깨지디 말해 조디 배 헬레지네 칼리 지는 따톤에 데야도서 가리오레세나 치디 칼리지니 베지다는 네마이나 아니 된다 손으로 다 지승기 여러봐 디체디 이손요래 배나 차샤나 대살로 배 가르서 그래 초안잡았더니 초디깔로 된다 네 친구도 배 사무든지 가도 레온디깔로 론소 로토잘 샤니 따리 못하죠라 어디 따리 못하는디 코 된다데 치디 칼리지니 니 좁아이나 아니 된다데 센을 세워지는 차토에 된다로 봐 대마도 친조범만 로샤디깔로 된다 살 센은 창무요 말봐 第一天大都等这人经送有的。那我们不知道在汉地的梵拜或者在唱诵当中有没有这样的习惯？可在我们的藏传，特别是在三大寺的这种寺院当中的时候呢，我们在唱诵的一些课诵文到重要的地方呢，它不是注重在说这个梵音好不好听，它是在这个说在重要的地方可以停下来，或者把它放慢，让大家把它现出来。像在大家如果有去到三大寺有看到的时候，在很多念诵的地方，在关键的地方呢，他会把在这一段落或者这个文字放慢，把它拉长音。在这个时候，以前的祖师大德或者老一辈跟我们讲说什么呢？
这就是要代表说有一些关键的事情，叫你说透由这个时候，要在这个时候把这一段的文字在内心当中观修，还要把它一一的思维起来。因为什么呢？如果我们快速念诵的时候呢，在内心还没有浮现出来，就已经跑到下一段落了。他刻意的时候是把这个时候放慢，让大家再去做观修。所以在这种唱诵，在我们这些的大寺院当中的时候呢，它的主要的目的不是说好不好听，或者悦不悦耳。而是为了说，可不可以把这个内心的意识在内心当中浮现出来？哦呀，但俺做学的大家是接着哇。但你当俺做开始学的出的那么就学吧一难是的。这当上级军的上级比几了，你学习更多的人不去送比第四级了吧？局长。学习更多的人不去送比第四级搞的时候嘞，你开笔书做门道有嘞。别那顶过这些直面月的呢，俺说，他顶过咋几个他切心的这把几个去了地里的，可能上级公嘛两年的呢，平时落到主家呢，大家把啥了，等这几个送交给顶过几差的顶过经济的来的，顶过咋经济我今天上级个送吧哇，就是地囊了搞的送吧的是呢。샤기 품비를 시시군도 som비 디세 대당 다른 가서 아마라와티 빠딘 리본을 때니 중국 짜지 som비 디세 님보디 디세 지바레스 디세 지바차데 우리 템바 산지비 실로텔 som바레 진 대송요레 템바 산지비 실로텔 대송바레스 시시군도 som비 디세 대 시시군도 som비 디세 대 케바링가 시기 가르소 시시군도 대rum부치 som비 디세 대 산지니 골로 찌주지를 som바레스 산지 산지니 로치 주기를 숨바레스 산지 산지니 로치 주기를 숨바레스 변한 가서 산지비 디세텔라 요자가 다 디세텔라 선지 소주 송안을 산지 그래서 지동 소주를 산지 그래서 지동 소디를 산지 그래서 지 송도문다와 송도와天能 계시 소디를 산지 반다와 든지 차샤바이나 티는 맞지비 로치 주기를 셰시군도 숨바레스 다용 개방카지 제바이나 셰시군도 숨비 디세테 산지 굴롱아지 나딜리 피디 숨바레스 피시 굴롱아지 나딜리 피디 숨바레스 시디칼로 산지네 로 녀식 지르레 든지 숨바레스 시디칼로 셰시군도 숨비 디세테 디세 만다와 다 요자 키비 숨노로 첨부지 숨요레 那我们大概对今天的前行就先讲到这样子。看，如果再提示一项我们昨天所讲到的地方是什么呢？是那佛陀是在何时去说了这个般若经呢？佛陀是在他的年份，或者在他的什么时候说的这个来讲的话呢？我们在西藏跟以前的一些智者，印度的祖师大德跟西藏的祖师大德都有不同的说法，有几个不同的说法。其中的一个说法是什么呢？在佛陀说般若经的说法是什么呢？如果我们按照有一本的对于十轮金刚本序的注释，叫做无垢光，无垢光，没有垢的光。这个无垢光的这个解释呢，它等于是什么？是对于十轮金刚的本序的注解。这个祖师大德大概是在于佛陀圆寂之后的600年到700年之后诞生的，和他那时候他写了这本的无垢光的序的注。当然，十轮金刚本序是导致释迦世尊自己说的嘛，所以无垢光论是什么呢？是后面的祖师大德对于十轮金刚本序的这个注解。在这个无垢光序注当中说到的是什么呢？说是佛陀在世是什么呢？佛陀在世在于我们印度南方南部，现在有一个地方叫 Amaravati， 就是传十轮金刚本序的这个地方。在这个同时的时候呢，是什么？佛陀在灵鹫山上宣说了般若经，就是佛陀他有化身，或有分身，在灵鹫山上在说般若经的同时，在南方印度南方的Amaravati 这个地方也宣说十轮金刚本序，有这样子一种说法。有另外一种说法，有一些的学者或者有一些的祖师大德，他们说什么呢？是佛陀成佛之后的16年，就是佛陀已经成佛之后，不是佛陀诞生之后，是佛陀成佛之后的16年。
和佛陀是在几岁成佛呢？或者在什么时候成佛呢？又有3种说法。有一系的人或者有一脉人说佛陀是在35岁的时候成佛，有些人是说佛陀是在36岁成佛的，有些人是说佛陀是在37岁的成佛。那总而言之，如果是以佛陀是37岁成佛来讲的话呢，就代表说什么是佛陀在53岁那一年，就是16年之后，在53岁那一年，在灵鹫山上说了般若经。还有另外一种说法是什么呢？是佛陀在他57岁那一年，在灵鹫山上说了般若经，就是也是等于说什么是佛陀成佛之后的20年之后，就佛陀成佛后面的20年之后呢，佛陀在灵鹫山上说了般若经，有这种3种不同的说法。다 디스가 가르소래 다 디요르다 베든 케바 침비소노 요르다 체동 케비소노 요레 다 디스가 나닝이 다리 디디지 쉬야데 가르레세는 가르소 오네기 가르소래 리파둠 투만다부티 소노탄 데완다부티 타마데 차요레 송고도 진세 가르레세나스레 샤게 핀비를 산지 쫓는디기 시식 운도스민 콜러더니 그 가월에 요레서 그 가월에 디요레서 다 그가오 이어바데 베시브 요레 빼나 제동다버지는 레근가시 드니 그가오를 최대수미 레그든지 요레 그가오 레디유디칼로 그가오 산지기 니닐레바티 산지니 비시 로니식 질레 산지주니 산지니 로니식 질 가정간수 깨제 좀만나시지니 그가오 산지비 니모타가라는 추바 레 소안이나나 니모타가라는 추바레 싱이 지당 아니 가르소브리양 산지 라드 슈니 라드 슈아 판 로디칼드니 펜 추바레시에지 다 데니 간지 체바이나요 아니 가르소레 게시 산지 비실로텔라 샤기 피미레 셰시군 도스바이나 응까가오다 로치 마토레요 마르바 다 라드 슈디칼은 추바레소에이나나 론 듀지 마토레요 마르바타 디미디칼 산지 그가오 산지가 니닐레바테 로 니식 질이임바테 줄리 몬본으로 튕고와레 당간조 셰시군도 된다 뭐지 dwing이 돼요 그거 차디디자니 대 유타 명인다고 지차되어 그래서 리반다고 지대래 손노타선다고 지대래。那以上的3种说法都是什么呢？不是那种随便的或者胡说的而已，是3种说法都是有那些的可信任的祖师大德的注解说各自的说法。那不是那种随便的那种，人家好像我们在菜市场那种说法，是真的是真的有那种祖师大德们的在这样子来去针对说的时候呢，那可是去做解释的当中，觉得认识去做检责来讲的话，应该是最后一者，就是佛陀成佛20年之后才去做宣说的话呢，应该是比较合理。为什么这样是比较合理，或者比较有原因，或者比较有原因的时候呢？因为我们前几天不是提到说阿难尊者，阿难尊者是什么呢？是在不要说别的，是在佛陀说般若经的时候呢，阿难尊者是很明显是在于坐下在做的。为什么呢？因为在般若八千颂当中，跟别的般若经当中有指名道姓，乃至有一些的品是专门说对于阿难尊者宣说品的。有这样子很明显的在说对阿难尊者，所以代表说什么呢？阿难尊者是当众的所化机在当中，和不管是当众的所化机，如果有来讲的话呢，我们前几天是不是也提到说阿难尊者的一些历史？有些人说什么是佛陀成佛的那一天，阿难尊者诞生的；有些人是说什么是佛陀出离的那时候，去出家的时候呢，阿难尊者诞生了。你干多能有，你干多能有。那2种在经里面都有提到的，都有提到这样子的时候呢，这种说法来讲，不管是哪一种说法来讲的时候呢，如果佛陀是他一成佛就宣说般若经的时候呢，那时候阿难尊者也才1岁啊。那如果是佛陀出离的时候和之后成佛，那时候就马上就说般若经的话呢，那时候阿难尊者也才7岁啊。不是1岁就是7岁来讲的话呢，那我们看到很多地方说什么呢？集经的时候，阿难尊者都有
都有在场说，哎，我记得这个时候我听到这个波尔经等等这个来讲的时候呢，那一个是1岁的孩童或7岁的孩童没有这个能力，而去说对于集这种波尔经的来讲的时候呢，所以因为以这样子等等的历史以及原因去观察的时候呢，觉得比较合理是什么？是佛陀成佛之后的20年之后，佛陀在灵鹫山上去宣说了般若经。第几节？但是呢，以前我们有的，当时各地方都继续吧，因那边呢，这个学习很多书的，可能是有的，可能是的，可能gilu嘛，今年嘛是的了，可能是有的，可能是有的，可能gilu嘛的学习很多书的来查的，的来查吧，因那是的，gilu嘛是个的，搞的几个的是呢，这个上级军考的来呢。shaari biin khenpo chi ni ka gawa nyemba zo yor ta gelo ju yor nyemba zo sabi ji le tene jini ka gawi gi ta ngochi shu na kora ngochi shu je tene jeg damu gelo ma thuma derwa ti indi jeg damu gelo ma dre ti gelo ma tambo cha de ore jeg damu gelo ma thuma cha bi ti se ti ani kar so re shaari bi ka gawa nyemba zo chani ka gawi gi tene ngochi shu ni ko gelo mi nyemba ti zo go yo pa i ti chani ani kar cha de sana chi ni你做个底线的，搞的嘛都做出过嘛，老年些来的嘛都做出过嘛的，得记着。你把这搞什呢？这个我你把做比记了，这个项目你把做吧的，这个项目的他三级个妈妈了吧？他三级可能给他出去可能所属经验的对吧？嘛，阿妈我呢嘛的，所属经验的搞了可能个评价有差过的，的这几厘米托嘛的搞了，学习更多可能是有的搞了。老年些记了嘛的嘛，都这讲了有啥用嘛的？他的，但到精神毛病有的，你就是各地我真得记了。那前面是以上的其中的一个原因，为什么觉得是最后一则是比较合理的？其实还在讲另外一个原因的话呢，我们看到在般若经当中有谈到说，在说般若经的时候有讲到示众弟子，在般若经的当下的听众当中就有示众弟子。他所谓的示众弟子，不是所谓的就是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，就是生熟二众嘛，生熟二众。来讲都有在那我们不是有提到比丘尼，所以那时候就有比丘尼的时候呢，那比丘尼的第一位比丘尼是在什么时候呢？如果历史是因为阿难尊者的引荐请求才有比丘尼了，所以这个历史是什么？是阿难尊者出家的是什么呢？是第一次佛陀请舍利佛作为住持剃度阿难尊者了。是不是佛陀剃度？是佛陀指命或者指派舍利佛去当住持，由舍利佛来当住持去剃度阿难尊者了。和阿难尊者剃度出家受具足戒，我们知道说受具足戒也一定要是20岁才可以受具足戒的。你在20岁之前，他不能受具足戒了。和受完具足戒之后呢，是先由阿难尊者受完具足戒之后，才有阿难尊者去引荐大爱道比丘尼。那大家也知道，大爱道比丘尼是我们第一位的比丘尼。大爱道比丘尼是谁呢？是如果我不用敬语，我就直接跟大家比较容易了解，是佛陀是由摩耶夫人去诞生出佛陀，但摩耶夫人诞生出佛陀之后，没有住世很久，在1个礼拜之后就往生了之后呢，是由他的姑姑去应该说像保姆般的去抚养佛陀，所以他也是佛陀的亲戚，也是佛陀的像保姆来照顾佛陀的之后呢，和之后是由阿难尊者的引荐介绍。说，请让佛陀让他们去剃度，来让女性可以去受比丘尼戒。第一位才是由大爱道比丘尼而去受了这种比丘尼戒。所以因为有这样子的原因，是不是代表说，和在佛教历史当中里面呢，这是第一位比丘尼，就是大爱道比丘尼。我刻意讲多一遍，是大家可能不知道那个名称，它的名称叫大爱道比丘尼。在大爱道比丘尼是在我们佛教历史里面的第一位的比丘尼来做，
可是，所以我们刚刚讲这么多历史来讲的时候，是不是阿难尊者一定要20岁才可以受比丘戒？受完比丘戒之后，他才引荐了大爱道比丘尼。和大爱道比丘尼是第一位比丘尼的时候呢，他在般若经当中宣说般若经的时候，有4众弟子，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷都俱在的时候呢，所以是不是在用正理来说，应该是在于佛陀成佛之后的20年之后，才会有宣说般若经，这才比较合理。那当然还有更多的原因，为什么说佛陀是在成佛之后的20年才说般若经的？还有更多的原因，但简单提的话，这其中2个原因是刚刚以上。던지서리 다디 지구들 가리요레스는 템바 푸스 소바 들어봐. 템바 푸스 소바데 짱네 니시야들이 다디 템바 푸스 소바 예마든 리시리 무고 말해. 토바 선지 중에 내 따버지나 다 란디도 인디니까 다시 말했다. 다 란디 기차니 제바이는 강사 쿠랑이 니모비 잡아도 시 잡아 타다 가서브레 빵디요레 대좀 마세 아니 데자 징기 코도 삼바도 발라냐 지마 지시 지디오르다 데자 징기 코도 삼바도 발라냐 지마 지시 지디바 이자니 제다 진친비 이시 요레 대좀도 마세 데지 된 주발라 칠릴 흔좀 칠린 베멜 흔좀 지미치도 주바르다 ngasochi shangchu semba sachiba minche cheba ina yo beso rapa di sachiba minche ta sen rogore di ina beso chamo gore jisid beso yoba dijinda senji tada undeba kontogo mari ko garzana senji nongki tatu bi senji chi yudi kalo chamala garso gore zonga gona diji de chawa de rutogo mari beso mingi chaba ina ko diji de chawa de rutogo gore bebala mutiba ina ani ko diji de chawa de rutogo yudi kalo 제가 산지에 뺐다 칠렘 메멜 흔주 지문체든 주바래 된지 이자니 진세 대선 것도네 다 산주네 가르쳐 되어서나 템바포스 소바 차디오레스 된지 이자 진세 대선 것도네 가르쳐는지 산지기 치템바디 자샤자 된도 뎀바레스 장추 셈바 사치바 민체기 치템바다비나 피치테도 뎀바 소소 지원 잡지네 피치테도 문뎀바레스 된지 소네 배잖아 디디 템바포스 소바 이단 잡디 생지 간지질러 상지기 치템바 이나용 용스 조바 따타 생지텔러 렘보치 간지치네 생지텔러 렘보치 하고 그랬어。那我们提醒大家一下，我们昨天不是讲到说这边讲到4圆满，我们昨天已经讲到的10圆满嘛，和现在是讲到说是导师圆满，导师圆满的是什么？我们讲到了婆伽梵，婆伽梵这个词。那婆伽梵的这个词说它导师圆满的话呢，我们不用多说，但可是略说一下说导师为什么是圆满呢？因为导师他是圆满了一切的自利以及他利。看如何去圆满自利呢？因为他是已经断除了所有一切的烦恼障跟所知障。他不仅仅是断了一切的烦恼障跟所知障呢，他是完整了解所有一切弟子的想法、根器、习气，他是完全透彻了了解了对方的想法、习气、根器，如实的去了解了对方的根器、想法、习气，具有通达一切如所有性跟尽所有性的这种的片质，它具备了什么呢？是完全不用努力，是浑然天成的这个事业，恒常的在承办的。为什么来讲的话呢？唯有佛陀是不需要透过任何的努力，是所有的事业是浑然天成的，是浑然天成而承办的。在于十地菩萨。或者这边来讲说，在8地以后呢，虽然是什么呢？他没有初分的努力，或者初分的刻意努力，可是还是有细分的努力了。在8地以下的菩萨呢，都什么呢？都还是需要透过初分的努力啊。那为什么来讲的话呢？这个来讲，因为只要有努力的时候呢，他们事业是没有办法骗虚空进法界了。为什么他没有办法事业是进虚空骗法界呢？因为众生是如同虚空般的是无量无边的，
只要有需要任何努力的话呢，他的事业、他的功德是没有办法骗到所有一切众生。因为只要有努力的话呢，他的这个可骗到的就有限了，就有极限了。因为众生是无量无边的，一需要努力，这个他的可承办的成果就有极限了。唯有佛陀他的事业是什么？是无极限的，浑然天成的。那乃至在菩萨上面的任何一个菩萨，虽然他造作的事业可以说是非常广大的，但是因为需要依靠某一种努力呢，他这种的努力是有极限的，不是无限的。那所以我们在经书或者以前祖师大德有说到说，那佛陀所做的事业是什么呢？是100%完全具有意义的。那菩萨所造的这个事业呢是什么呢？是大致上具有意义的，大致上具有意义的。那以我们凡夫上面来讲的话呢，我们所造的是什么？是大致上是没有具有意义的，或者是大致上是没有意义的。来讲的话，以前就有说这种说法来讲，所以代表说什么呢？是佛陀他所造作的这个事业也好，功德也好，所有一切在从自他二谛来讲的是什么？从全面性、完整的圆满，也因为这样子的原因的缘故呢，从自利、他利、任何的悲智、事业等功德上面来讲的话，我们说这个导师都是所谓的圆满，所以他才叫为导师圆满。다디 지존가바 치미 로리 치모노로 빼데 템바 푸스 소비 틴다데 빼 무시바 야부시 소노라 다디 니구츠 자고레스 가레스나 란 지팔리 트로와 진 지팔리 트로비 탈란 케바 끌라 투지 치모 니리메반 주바 페타마타 통지 된제바 어디레스 디빼 무시바 야부요 那我们在于说导师圆满的这个事因，或者导师是圆满的原因，在中国部大师在他的《菩提道次第广论》就讲了很清楚的这个原因。在这个时候，应该把宗大师他在《菩提道次第广论》讲的这个导师圆满的因拿来这边去思维。那大家如果记得的时候，在最前面《菩提道次第广论》他说什么呢？为什么导师是圆满呢？第一个是什么？他是离开一切的部位。第二个呢是什么？他可以帮助一切众生，他有能力帮助他者离开一切部位。他完全通达如何使他者离开一切部位的方法。第三是什么呢？他对一切众生是具有慈悲心的。第四来讲，他对一切众生是没有分，他没有远离亲疏的这个差距，他对一切的众生是相等的，没有这种近远这个差别的。페타마다 통지 된제바 시디칼 산지기 소소로 야부징이지나 취만스데 야부무치기는 취만스모데 든지 계시데 말이스. 后面的意思就是说，他不是说这个人对我比较好，我就帮他多一点；这个人对我不好，我就不帮他的来讲，是对所有对自己有利益也好，没有利益也好，一样的去帮助这些人的，和帮助他的程度也是都是一样的。 다디 차총한다버지 차옹디 디 산지라마도 요 말이스. 차총한디 디 체치지버디 차총한디 산지라마도 요 말이스. 看这个四种功德的圆满的，要到圆满的话呢，除了佛陀以外，是没有人是具有的。 이나요 간조 페반다버지 빼나 간조 따비 치싱이지라 때 창고래. 오늘 지는 세디 이는 창고래스디. 那如果是以我们这样的， 찬다바지 如果我们说法者一个正确的说法者啦，一个正当的或者一个正确说法者来讲的话呢，虽然没有办法说完整的像圆满像佛陀这样子，可是要具备什么相似啊？要如同要相似，要这种四种功德要具备，是需要具备这个相似的这个以上的这四个功德。 뺀다바 차샤나 란지발리 조시디칼로 아니 녜처럼서로 치시가 유디칼리 시지 된다디 시지 된다 딜라 무시비 몸바티 녜세고로바 녜시고로바 시구디칼로 무시비 몸바티 세고고요래 디면은 저런서로 같이 토고 말봐 론지발리 조시디티레 那首先第一个是说自己要离开部位嘛，就像譬如说我们在这边来讲的，我们所传的法当中的话呢，我要先帮大家可以传这个法的话呢，我自己先要说什么？我要离开。刚刚的。比如说，总之不能说100%啦，不能说100%完全的离开，可是总之要大致上啦，大致上已经说什么离开，说不知道的或者无名或不懂的这种的部位要先离开嘛。如果
听点头嘛嘞。如果没有离开这个部位，如果没有离开这个无知的话呢，是没有办法如实的帮大家去讲说。아니 다 리치기 소속 때지 신거연에 용파 밀리시디깔 다 야부 잼시기지도아 티 많이 받지니 고단 잡ati 베 야부지 제 통해지 그거 아레스디 옌지발레 쪽에 탈랑 캐바더와 디니 바들에 스마디 가르차데 그랬으나 아니 참말레 가서브레 지 페타나님이 삼바데 고레 제와다 페타나님이 삼바데 고레 디메나 디시 림볼로바 지금 말에 야메나 가르스 고레 민신비체데이나 데니코 취코로 차고 말아봐. 근데 이제 지도 로마토로 페나님이 소마치 거와 디스마들이 아니 페타마다 통지 된제 바시디칼 디니 여바이나 모시나다 고마시나다 녜마 어떤지 간지이나 소소로 페타이나다 메나다 지지가 돈에 피게 찬용 받지는 대통령이 그거래 디 가르스 고래 녜갈 소연을 쓰고 말다 녜빼 가르샤고 오레시디칼 총도 세는 샤고에 대해서 치팅이 게게 치디지 이나 아스레 차치 든지 유보디 찬다와 지시지 창고래에서 那大家有看到，是不是有些人虽然是自己非常通达，可是很奇怪，要跟别人在分享或跟别人讲的时候呢，他表达不太出来他所说的，就什么呢？他没有具第二个条件嘛，他没有办法使他人离开这个部位的这些方便。是他自己有懂，可他没有办法说帮大家离开这个部位的方面，他不具备的。那第三个是什么呢？是需要具有这种说爱护他人的心吗？要有这种善的这个动机啊，去宣说的，不是说那种什么有别的目的或者别的那种意趣。如果为别的目的、别的意趣来讲的话，纵使嘴巴在说法，这个所说的是不是法都不一定啊。这来讲，所以他有这个正确的意趣，以及第四个是什么？不管这个人对自己有利益也好，没利益也好，都不分亲疏而去帮助来讲。那大家不要误会哦，我不是说我自己是要具有这个功德，不是在跟大家讲说我具有这个功德来讲，是大家千万不要误会来讲，是以后我们要去寻找或者去听闻法，要去找一个正确的说法者的时候，是说什么呢？虽然它不一定是完整的具有这四种功德的来讲，至少说什么呢？它有这个四种功德的影子，有这种相似具有这样子四种功德的条件下而去说法的话，这才是一个正当的一个说法的。但네 부수 소바데 가르차디 그랬으나 자비가 샤기 품비를 라세야 딩 네 부수 소바데와 자비가 샤기 품비를 라세 네 부수 소바데 샤디 오레 디닝 간소 가르스 고레 든지 송요레 시라니 빈 제바 망보고 나로 자비카세야디 친민년 세그레스 샤기 품비르세야디 라중은 세그레스 든지 이전에 다 디님보티기 코피게 저당 전에 지는도 사작 미차되어 자비카도 샤기 품비르세야디 사작 미차되어 디는 되는 시한 잡어드더니 자비카시에 치디기 끈이 니무쇼고 치당 샤기 품비르세야 되고 노주고 친생그레세야 든지 송사 요아레스 디요 코这些 야본다고 지요레 那我们在后面看到说什么在王舍城灵鹫山中，那个是什么呢？这代表了是圆满的处所，圆满之处。我们不是在时间导师处这个来讲的话呢，那在有一些的解释当中说，在王舍城灵鹫山中，这个解释说什么呢？王舍城是代表俗家的安住的地方，而灵鹫山是代表什么？是代表说是僧伽的安住的地方。就是王舍城是代表，当然王舍城跟灵鹫山本身来讲的话，它是两个地方的名字嘛，两个地方就是王舍城当中有一个灵鹫山，这样子来讲。可在很多的般若心经的解释当中，说什么王舍城这个代表什么？是代表俗家的所安立之地方，而灵鹫山是代表是什么？在于僧伽所安住的地方，也是代表着这更一层的含义是什么？是王舍城是代表是什么？是代表染污品的地方。以及灵鹫山是代表是什么？是在清净品的地方。디시디 다 자비카시디 칼 당간소 ngoche jiwo chego만 다 도수 땡가 추추레 땡다 니디시 ngoche 제바이나 빼나 다나간소 산지 시슈비 내가 들었더니 산지도 냐운데 제와이 비 자부게다 친구 이제 좀 알아 봐 이제가 나네 다 자부 주치니 뭐 생에디 주치니 뭐
자부 주치님보디 담보 내사기 고랑기 제콘데 가와 요리선 장쇼 줄이요래 산진 양일인데 내사가 내시도와 내딜 요래 단 내딜 내디비 내가딜 가르소고래 코롱기 제콘기 자비그 쿠토리 요딩기 메시트솔라 장쇼 주시야디 가르소고래다 지 산도 드니페 가르소고래 멤발라위 짜도 드니 시모버 제사가 내시래서 디디칼로 로타 리시 아니 무슨 뭐 메이치 거다 메쇼지 메이치 온디칼로 데니 자부 춘지에 바래 춘다 니마 다리니 주티스 소속 자자 마치 버치니스레 안 코말 메쇼야 당 딘지 그네스 좋아 이나스 네 디니 단당가서 자비카세 요사가 네 디페도 가서 사동루마 마버다 코이 빼 가서래 하장기 동바 내니 모조사기 사자지를 대야 삐기스 시디칼다 코 레지 왕기 가리이나 코 디촌디 소사비 질러 메 동보데 자부코롱 자고는 쇼르와 자부코롱 자고는 쇼디칼드니 코롱 촌코로 종에 코롱 이디칼로 코롱 초돌 되기디칼로 자비 자쿠디 디니 가포 바레스나 단다 자비카 오세야 요사기 사자딜 뽑바레 자비카 시디칼로 간조 티레 자부코롱 포로를 고지메레 자비카스야디 디 자부디 포차비 질 코유텔라 가르스고 그래서는 자비카스고라 다 샤기 품비르스야디 자비카스 루마티 차시지日几 미지 차디 그래서 어디래 那后面要跟大家解释一下王舍城的意思。那总之这个不是很重要了，可是跟大家讲出分的这个一些介绍来讲的话呢，디 로지디 가요르스는 산지가 살리 좀 돈이요. 那个我们在所谓王舍城的这个历史是什么？是在佛陀在世的时候呢，有4个国王跟算是佛陀的弟子，有4个国王算佛陀的弟子，跟佛陀比较有关系的这个4个王，和所谓的这个4个王当中有一个叫频婆娑罗王，那频婆娑罗王的原有的首都或者他原有的国度在哪里呢？是在于居士那罗这个地方，居士那罗。就是佛陀入涅槃的那个地方，就是叫居士那罗。那这个地方来讲呢，在藏文的意思也在应该我们在因为我们居士那罗，我们中文比较没办法听出这个意思，这是我自己帮大家补充的，是我们在藏文也好，在以梵文也好，它叫什么？它叫 Kushinagar。和在藏文的话，我们再叫 Zacho 它就是讲说叫草非常茂盛的地方，因为 Gushu 在那个梵文的意思就叫草 ，Nagar 是这个区域，就是有草的这个区域。本来这个区域它叫什么呢？它这个区域的森林跟草就非常非常的茂盛，和这边常常会有失火啊，造成周遭的那种百姓对，常常会失火，因为那个树木啊和跟那个稻草都会失火，很多人都和造成百姓的非常多的困扰。所以这个频婆娑罗王就制定了一个新的规矩，说如果从之后呢，谁让你自家的稻草或者树木失火的话呢，我要你搬到那个王舍城这个现在的地方，因为那时候王舍城这个地方是算是没人的这个空地啊，没有人的一个空地，所以他就说，如果因为应该算说我用现在词汇来讲的话，那居士那罗算繁华的都市。王舍城这个地方是那种的乡下那种没人的地方，他就说谁让有失火的话呢，首先就要先去搬到王舍城的地方。他立了这个规定之后呢，谁知道第一个失火的地方就是皇宫，所以第一个地方失火的就是皇宫的时候呢，那国王制了这个规定之后呢，他不得不搬嘛，那自己定的规矩，自己来不守的话，那怎么办？所以呢，那频婆娑罗王就把自己的从居士那罗这个地方搬到了王舍城。所以大家要知道说，王舍城这个地方的意思呢，不是说那个皇宫叫王舍城，是那个整个区啊，那个频婆娑罗王从居士那罗
搬到王舍城之后呢，那个周遭的方围那叫王舍城。它在王舍城的当中的那个山上有一个山峰，有一个区域，我们叫什么？我们叫灵鹫山。看这个出现的历史在哪里呢？在佛陀的道感经当中，在佛陀道感经当中有讲到这一段的历史。的确对。但等于起的搞了搞说不嘞？加比卡西的当刚做去龙巴几个米嘞，等于说的加比卡西的龙巴几个米差送的嘛都，ko 포롱 잡지를 거지야 말이스. 다 아니 샤기 품비리스야디 자비카 코롱가 사자가 차시지기 밀거나 따다 요레스. 따디 또 레라버다 간소 자가 사장을 따와 있는 샤기 품비리 사자가 처음까지 요에 따다 하고 두고 런소 코롱. 那如果大家就跟大家讲一样，所以大家不要想到说王舍城就只要想到它是一个宫殿，王舍城不是一个宫殿，王舍城是那个大的区域啊，那整个区域叫王舍城。它里面的王舍城的这个广大的区域里面的一小部分或一个山峰叫灵鹫山，那是很容易啊，大家只要现在有去过金刚座附近的话，就知道说王舍城在这边，灵鹫山这边，或者看地图马上就可以分出王舍城在哪里，灵鹫山在哪里。对，第他的确，他샤기 품비리시디 깔로 샤기 품비리시디 깔로 아니 가르소브레 시라님빈 제방 가시가 날치나 로보 코랑기 소타 데트니 베 샤게 소타나시지 요레스 디차니코 아니 샤게 품비리 미기타 바레스 데제 송산도 와 베비 제와도 선노라 디비지 샤게 품비르라 드로마니아 메도 가서 샤게 품비르는 저디 자자타 와 이데 이나야 샤게 소타도 젠제 토모도 아니야 단 가시기 가려 요레스나 자기 자비카시아가 사자 디그 나로 배 가서브랭 간조 산 토슈 도전 토슈디 자기 품비를 띵고네 렌도와 자기 품비를 안자 사비 질 거의 요즘 통통인다 버지 요래 디인디칼로 간조 난지 지팅 로도 나시 제바이나 자기 시안도 또 바사가 네데 산 토이 칸 바거도와 네 텔라니 산지기 치수미 네가 단 치마수미 네가 텔라 네 텔레페데 샤기 몸보 바데 요바 이전에 콜 샤기 품비르스는 따바르 따도 체바기 문도 야 던지 잡지 된다 디기选举灵鹫山来讲的话有几个解释，那也这不是什么重要的事情，就快速跟大家讲的话呢，有一种人说是什么呢？有些在我们西藏的祖师大德说灵鹫山的意思是什么？是他说这个山峰的上面它长相有一点像秃鹰啊，像秃鹰的这样像。很奇怪，我们去了多少遍，看了多少次，也都不会觉得这个山峰长得像秃鹰的那样子。不知道是不是因为以前的西藏的祖师大德没去过这个地方，只是随着说而已。可是我们怎么去看，怎么就不像一个灵鹫那样子，或者一个秃鹰。那有另外一种说法是什么？那王舍城当中的最高的山峰是灵鹫山，那也蛮像，因为实际上我们在有去只要有去过的人去爬过，就知道说。王舍城里面的最高的山峰就是灵鹫山，和走到上面这个灵鹫山上的时候呢，因为以前所谓的灵鹫就是什么，我们用白话一点，就是所谓的秃鹰的意思啦。灵鹫的意思就是秃鹰，和大家知道秃鹰所围绕的或者所降落的地方都是在高处。在高处的时候，原因的时候呢，那在王舍城的这个最高的山峰，在佛陀讲经的时候呢，是秃鹰所围绕的。或者秃鹰所降落的这个地方，所以也因为这样子的缘故，而把这个山峰取名为叫做灵鹫山。다 네디 치바치 비진세 가르스나 네디 베 토바 산지 쫀네디 베 가르소리 시시군도 노데 피무치 네딜 소마당 아니 산지 루니 좀 네딜 이림부주비 네지 자니코 네디 가르쳐 버리서는 네 치바지지 당 네 문다와지 네 신라 요사지 차버리서。那我们说这个地方较为说是殊胜的处，殊胜处是什么？有几个原因来讲的话呢？因为可以说佛陀在这个地方，把大致上所有的般若经就是在这个地方说了，大部分的般若经都在这个地方说。不只是这样子来讲的话呢，佛陀在这个地方也安住了非常长的一段的时间。这几个原因来讲的话，我们说这个地方就是与众不同的，有它殊胜的点，具有大加持力的一个殊胜的地方。다디 시바데 가르쳐도 그래서는 코푸스 소바. 단 코푸스 소바데 가르쳐나
게롱기 겐데 쳔보도 장추 심비 겐데 쳔보도 타지도 슈데스야 딘 코프스 소바 땡고레 다딩오네 차디오레스 다 디나니 담보로와 게롱기 겐데 쳔보스야 디기 다 가르땡고레 게롱기 겐데 쳔보스야 디가 가르땡고레스나 아스레 아니 닌티지 겐데 조디 닌티지 겐도 장추 심비 겐데 쳔보스야 디기 조디 가르스고레 티칭기 다 겐도 장추 심비 겐도 덴젤 게롱기 겐데 쳔보도 장추 심비 겐데 쳔보스야 디 디체 양 세대 심바치를 가르요레스나 게롱기 겐데 시야 디기 조디 가르스고레 메이다 메이주잉이 다 게롱 메이비 게롱 장추 심비 겐데 시야 디기 조딘 세대 잡으다 차바게 요마리 좀 세대 잡으데 사이 겐도 딘지 쳔바 샤고 또 도도티레 다 디나로 조디 아니 코노시에 디노 요레 하미 참아요 다 디긴 센통이 차고래 这边来讲，我做一个补充，是我这边的补充是这边的中文的翻译跟藏文的的意思有一点不太一样。我们是在藏文是与大比丘众及大菩萨众聚，它是刚好颠倒过来，是先讲大比丘众，后面再讲大菩萨众聚。它不是与大菩萨众、大比丘众聚，是与大比丘众、大菩萨众聚，它是刚好这样子颠倒过来的时候呢。那我们这边有几个解释来讲的话呢，先讲大比丘众的时候是什么呢？有一方是说这个意思是代表说大比丘众，先讲大比丘众是代表说什么？代表是声闻的比丘，声闻的比丘众。以大菩萨众聚是代表是什么？是大圣的比丘众，大圣的这些的大圣的修行，应该有说与大比丘众是代表的声闻众。以及大菩萨众去代表是大圣的这些修行者。有另外一种说法是什么呢？不能说100%哦，不能说一定是骗哦，只是说从文字上来讲的时候是什么？与大比丘众是代表什么？是代表是人的代表，以及与大菩萨众是什么呢？是代表说什么？是代表天人的这个有这样子两种的说法去解释说为什么这边会讲说与大比丘众、大菩萨众聚。다 기능기 겐데 쳔보도 장추 심비 겐데 쳔보시에 그 된다데 가르쳐 되르세나 다 종모위 초쳔보 종키찬이 가르스고래 종카 마왕 이전에 들 초쳔보시 그러와 배나가서 지 파후인 잡던지 깔은 초쳔보시디 깔고 종카 몸이 깨져 그러와 종모위 초쳔보 지체 되네 이바데 가르요르세나 뻥도 그 예데 쳔보도 된바 이자니 가르스고래 쳔보 시디 깔로 종기 찬이 종카 모와다 네텔 치송사기 게롱기 겐도 장추 심비 겐도 소용 강사 폐받던지 많이봐 강사 뇨도 또바 가로야 레딩이 있잖니 아니 본도 이대양 통보리야 레딩이 있잖니 아니 게롱기 겐도 쳔보도 장추 심비 겐도 쳔보시에 쳔미든다데 디레스 那我们后面也讲到，这边会讲到说与大比丘众跟大菩萨众聚，这个大字是什么意思呢？这大字有几个说法或几个解释，一种其实说什么是人数多嘛，人数的多，或者是来讲我们就是说所谓大这个词。你看我们是不是说今天我们在寺院的时候，今天说什么？今天我大法会啊，这什么是代表很多人来嘛？就是说这个大法会的时候呢，是代表很多人来，也有这一层的意思，这样说是为数量的多，所以变大法会。另外一种也是意思是不是以数量，而是说什么呢？今天所来的僧众，或者今天所在聚众的众是什么？是德高望重的，是具有断正功德的，来的人的这个分量是相当重了，所以叫大法会。比如说今天来的是一个很重要的人物，或者有德高望重、具有断正二功德的之后呢，今天我们说，他来了，这是一个大法会，或大会的时候来讲的时候，一样，这边说大比丘众、大菩萨众，代表是什么呢？今天所来的这个比丘众跟菩萨众，不是那种一般的菩萨、一般的比丘，是具有德高望重、具有断正功德的这些菩萨众跟比丘众。다 가르쳐 그래. 장아 그 드니 벤츠다 마하야니기 시라니 빈 제체가 날라다 만 자니기 시라니 본 제체노라 가르쳐 요레스나 코티 가르스나 콜라 랑지 타선 요레스 당 코란지 님보티 니스선 요레스
코 타마디 슈리 된 요리 숨바래 당 코라데 가르서는 샹추 심비 겐도 된 코라디레스 길롱기 겐도 침보 된 콘지디레스 데 마인비기 되는 간소 길로 마인비 침비기 사도메이 가사 페바문부 요래 띵코 타마디레스 디 여바데 딱 가르팅 그레스는 가르소 실은 인비가 나를 치즈라 길롱기 겐도 침보도 장추 심비 겐도 침보 세야 되면 요 말봐 요 말에 디 시시군도 심비근 콜로 코노시 요르바 콜로시 이디칼 기니 파마시 안더부투수 길롱 말바다 침바 이디칼 디요 고레 요 고고 이디칼 실은 인부 코론 도디치 ndo didi sokudi shishig ndo jiba di ndo didi sokudi kala zodi meaning ko de shajung ten yores yojima di ko tama kansa phebigal hameyo tini yores ta kansa phebil hame yores di kala chachichi kar gore sena ngaso kar gore sena kansa phebasi di kala nge kar su gore sena chi ngaso kaso da chi phalonda botan ji tho me ba ina yas mantha imbi kar godo 지리지도 샤리포도 지리지 저 저리 지용디 칼로 딘 도시 딘 예통이지 고고 유디 칼로 지리지 예통이지 고로 와다 지리지 시지 용이지 고로 와야 데 메나 아니 샤리피고 파 저학교디 칼로 렌장이 요마로 와다 고 시리지 제 마토는 샤리피 코로 지부지부 칼로 자디 비슨 저지 고로 와서 딘지 이디 칼로 차치 딘지 마타 고레스 어디서 왔다 那我们在一个印度祖师大德，他叫马哈甘纳，就是大家也看到说，我没有学过梵文，可是像昨天老师说的，我们因为跟经书接触的时间多，很多的词汇就自然就会的时候，有一个叫大智慧祖师大德马哈甘纳，就是大智慧，在梵文来讲，大智慧的他所写的般若心经的注解当中说什么呢？在介绍这个眷属圆满的时候呢，这边是介绍了有上中下三者的眷属，上中下三者的眷属，直接诠释什么是上跟中。上的眷属是什么？是与大菩萨众。中的眷属是什么？是与大比丘众。而下眷属是什么呢？这以外的居士，这以外的天人，这以外的僧伽等等来讲的话，就是在间接的来讲。为什么呢？在我们在心经里面当中，他没有直接说到这些嘛。可是，在般若经的别的般若经，在般若10万颂、2万颂、8000颂等这些般若经当中，都讲说，在般若经说的当中的所化机有什么呢？有四众弟子，很清楚的表明有四众弟子。四众弟子我们刚刚讲嘛，就是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷都具在的时候呢，代表说当中这边有居士，有不是大比丘众的别的这个来讲的话，全部都有的时候呢，这是来讲的话来讲，但是虽然有这种的，我们说有上、中、下等这种不同根器的这些的听众来讲的话呢，可是但来说，它其中一个条件是什么？它不一定要获得圣者的道路，不一定要到见道以上，不一定是已经获得圣道了。但是什么呢？它最起码一个条件是什么呢？它有可以办法亲见到观世音菩萨吧？因为心经的时候呢，他可以在当众的听众时候呢，他要有办法听到说观世音菩萨跟舍利佛的对辩或者问答。如果他没办法听见，没办法看到观世音菩萨的时候呢，就等于说什么呢？好像是看到舍利佛在那边自言自语了，像这边自己在自问自答，觉得说这个舍利佛在干嘛那样子。所以他最起码的一个条件是什么呢？他要有办法看到说，他有办法亲见到说观世音菩萨。因为我们这个我补充一下，因为我们一般对观世音菩萨的理解是什么？观世音菩萨是不是一个人像？观世音菩萨是以天人像，是以菩萨像而出现的。아니 디치차데오레 다 디나니 중카데 가레요레세나 아나 길ung게 긴디 침보시디 칼로 종 가제 요레시디 칼로 다 길ung게 긴디 침비 종디 요레 너 사민노로 요레 너 길ung게 긴디 침비 종카데 가제 요레세나 길롱 아니 카데 디 삼바 니동가쟁가지 탐바 요레소 요레 那我们一般说，那大比丘众的人数啊，或者数量是多少呢？哎，这是有很明显的或者很清楚的记载说，那时候的比丘众的大比丘众的人数，那是什么呢？在我们看别的经典来当中来讲的话，是什么？是2550位，有2550位。因为我刚刚我漏翻一点是什么？为什么我们知道说在这个四众弟子一定有呢？因为心经是
般若经的浓缩版嘛，所以它虽然它纵使它没有在字面上有说出有四众弟子，可是它是什么？它是把别的般若经的精髓或精华所摄持时候，所以它讲到说与大比丘众、大菩萨众聚的时候，它代表的是什么？是四众弟子都聚在这边的。디디차들 다 장추 신비 겐드 종가데 야 토고 말해 타에 바치 요래 코 당기 슈바나시 장추 신비 겐드 첨부 시디칼로 조데 하머니 그나니 아네 하인 코 생게 유디칼로 다디 하싱게 주메 차데 요래 간소 만나시 지디 지다 니시네 종가 자토에 케요 말해 든지 이디칼로 디디 차데 요래 든지 이자니 장추 신비 겐드 종가데 강라에 요 말해 자가 말했는데 那你就有人会问说，那大菩萨众有多少数呢？那我们来讲的话，大菩萨众来讲的话是无数的，数不清的。因为什么呢？因为菩萨众不是像我们人以人的相貌以色身来出，它是无色的、无形的来讲的话呢，它是以天人相来讲，它本身就是无量无边的无数来讲的话，所以你说大菩萨众的确切的数据是多少的话，我们说是它是无数数不清的、无量无边的。哦呀，但听到了。气我们是多啊，从这通过对，套机的预先都，套机的预先的套机的预先的套进多吧，套的卡尔加过来些呢，安尼卡尔说过来，接龙几把了的，他接龙几把，哦那公巴几把了的，讲完几把，那几把了加过来是的。제론 지바시디 깔로 참아 유돈 잡아디 지바시니 요아레스 코피게 산지기 시식은 도송디 깔로 베 가소레 단다 총수 유바나시 제론 지바시 타만 쪼쪼지니 아니 산지를 기비토니 카야로 지더니 유디디 깔로 제론 지바라 제론 지바치 고마 지바시디 깔로 산지 주는데 그 치순비 그 된다들 참이 그 세마 떼상 잡아디 떼텔 때 디오라 고마 지바레스 네 지바시디 깔로 가리요스는 네디 참아 샤기 품비를 유디 깔로那几把我的送过来的，套几些国的。和我们中文的可能这一个字没有完全的代表到梵文跟藏文的意思。和如果我的理解有错误，大家再帮我纠正。我们在藏文的这边在讲说与大比丘众、与大菩萨众聚的这个词呢，在藏文不仅仅是聚而已，它有说与同样的方式而聚，同样方式而聚。因为我不知道我们中文这个句有没有到同样方式的句的意思，就是同样方式而句。那同样的方法、同样方式而句，在藏文的时候，它这个代表有三者的含义。有一个什么是行为的是同样的，串习的是一致的，以及所在的处所是一致的。那所谓的什么这个与同方式而句的这个句的这个当中的行为是一致的，或者是句的是什么意思呢？就像我们在众的一样，我们大家所保持住的行为、坐姿都是一样的，大家可能都是在盘腿的，乃至是什么是长跪合掌的，或什么，总之大家是一致的。就像我们现在这样子做的话，可以说我们是与同样的方式而聚的。那另外一种是说什么呢？是同样的串习而聚，什么呢？大家都是一致的、一心的，朝着佛陀所说的，同样在串习同样一个道理了。那在同一处而聚是什么一样嘛？都在灵鹫山的山峰，在讲法平台，在同一处而聚在这个地方，所以它是什么？与同样的方式而聚的。而我们中文就在这边只有一个字，就是用聚来代表了。他记得语是听的，永远的说的是三节的。大概听吧。这场你看那个地方地址呢，江边的。자비가 샤게 품비를 길롱기 긴데 첨부도 장주시비 긴데 첨부 타지디 유시디 칼로 융에디 산제르 봐. 단 타지디 머니야 칼롱이도 산지 코로에 마메 고레 사마 지바레시고. 가르세나 콘소 머니야 칼로디 칼로 유동도 산지그마 칼로는 유도 지바체. 콘소 머니야 소노타디 산지그 셰시군도 된다를 소노타니 닝고르 산지그마 소에도 셰시군도 된다더라. 고마 지바레도 와. 다네 지바시디 칼로 템바포도 땡사 참아대 니페 샤게 품비를 여바 있잖아 네지바 유시디 융에디 수차되어레세노 산제차되어 도도 제반 예사마시바이나 산제디스 랑긴 코 길루게겐도 산주심비 기니침보도 냐운도 유요레세한테 지레 찌파바지나 因为这边我们在藏文的这个句这个词汇呢，不是代表所听众
这个句的代表是在什么？是说法者是与他们同句，是在讲是佛。如果在不用敬语的话，是谁这样子安住呢？是佛这样子安住啊。佛跟他们一样安住，是什么呢？这个比丘众跟菩萨众是这样子长跪合掌或者安住一样，佛的也是一样这样子跟他们一样的这样子安住。那种他们是一心的在关注于般若经的意思一样呢，说法者也是与他们同样在关注于般若经的含义一样。听法者跟说法者二者都是什么呢？同样安住于灵鹫山王舍城当中的灵鹫山上。所以是什么呢？这个句是谁句呢？不是听众句，不是代表听众。这个句的这个动词是在指说什么是说法者的佛陀跟他的弟子是同一时在这个地方而具有的居住的。但有些的卡了，有当地了的呢，曼达这个가르쳐 그래，送有的是，送的가르쳐呢，接龙个语吧，接龙个语吧是的卡，俺是上面还过的都是，呀两边的语有嘛吧，嘛对呀对嘞，但接龙个语吧嘞的，냥바 샤비 슈吧是的卡了，接龙个语呢냥바 샤비语给别个有嘛吧，大家是对的呢，你可能大家是嘛对的呢，个接龙个语的有人对的有人냥바 샤有嘛吧，냥바 샤비语吧，的你七点别个呢语吧，只能送有嘞。데 소요 빛나니 토바산지 준님이 따버지는 디녀레스 참아 요조레스다 코 가르서 거레스나 젤로요 도스치네 가조 가르서레 도지치주 짜치 도스치니 유요레 유바도 디녀도 냠바요 자데오리 치유 땡데오레 상제 차디칼 냠바샤바도 치티만 님보텔은 야와케 요마레 사마지비니까 따버지나 녀자군이 치티 토고 마레 사모토마니랑 에서도 냠바샤비군이 치티 토나데 상지기 토모 메비 치치차데오라 근데 이제 유동될 시요 유동될 송요랬다 제롱 그 주바당 냠바샤 비주바도 치티 비주바스니 요디칼로 단단 디가서 융에데 산지 이자니 유바스바 유야데 스카차데 그랬다 어떤 일送当 那我们所谓的句或者住安住是在藏文这边有一个，所以我说它在藏文的词比我们这边多，我们只有一个字，所以句他们是说同时以同一个方式聚而安住的它有一个这个意思的话呢，这种聚或安住在藏文有聚安住有三种方式去解释。一个是什么？是说它在行为上的居住，以及在于入定式的居住，以及说法的居住。因为什么呢？行为上的居住的话，就是我们像这样子，我们在盘坐啊。或者结跏趺坐，这个是行为上的居住。可是，如果入定的居住的话呢，不一定要在结跏趺坐的居住嘛，不一定要行为上的居住啊。你在行为上的居住，不代表你有入定啊，因为在你居住这样子在打瞌睡啊，打瞌睡的时候呢，不一定有入定嘛，那样子。这个来等等的话，所以他在讲，他有一个是在说法的这个居住，所以在以佛陀，因为现在我们讲说居住的人是在指谁？是在指佛的缘故呢？佛陀是什么？是在同一个时间三者都具备了，在行为上也有居住，在入定也有居住，在说法也有居住。他三者同一时，因为什么？佛陀在与大比丘众跟大菩萨众居住的同时呢，他也一样的是结金刚跏趺坐在法座上面在说法，而他也是入深深的定，因为这是佛陀他独一殊胜的功德。什么呢？是在于入深深的定的时候还可以说法，这是佛陀他的独一殊胜的功德。사치바 men치 이나 돈이랑에서 냠바샤비 돈이 치티야 요 말이다. 녀자도 예대 드레닝 보디 디지털에 통해 산지기 통하면 체질. 那只有佛陀是可以在同时入深深的根本定，入深深的三昧定的同时呢，还可以去承办他者的事业。在十地菩萨以下呢是不可能的，没有办法在同一个时间又去承办他者的事业，又去承办他力，又入于深深的这种的深深的根本三昧耶定，是没有办法同时。唯有佛陀一者可以在同时入深深的根本三昧耶定、根本定，又在同一时间去说法、去行他力，只有佛陀一者可以这样子承办的。다 당기 리시 토모 많이 받지 여러와 다디 지글만 투 그래 빼야고 요래 당기 길롱기 겐데 침보도 산주 심비 겐데 침보도 타치도 유서와 다 산지 유야티 유바스가라와 유바스가 이디칼 야타 유바스가 이르 냐바샤비 코니 유요나
양은 상제디 냠바 간지치를 냠바 샤디를 녀자 간지치를 냠바 샤디 요레세나 디고디 디세 쫀네데 사몬노와 시셰비 치중노 주 띵에들 냠바 슈디 요레스 녀자 몸부 요레 코 마타바 고니 냠바 샤야든지 요레 다린디 카투 쪼디 가르소노 당고레 저당 상제기 녀자 비 장차 동차 천차 무차 가세 요나요 코 가디나 따드 냠바 자바르다마도 넬 냠바 자 피그리 냠바 자바마 자바든지 요 말이 얘는 다리 쪼디 츠 니시 티부 떼양 손잡아디 가르레세나 사문노시 위치가 주 띵에들 냠바 샤셔 요레세야디 리시트모 많이 받으시所以在这个地方，刚好做了一个非常好的连接，是什么呢？是把供的前言跟不供的前言要把它做一个连接来下来了。因为前面我们不是介绍了4圆满嘛，就是时间、导师、处跟眷属这个圆满的时候呢，在刚刚也讲了安住有3者的方法当中的，在行为、以入定跟说法3者当中的时候呢，那佛陀所入的定是入什么定呢？是入什么样一个定呢？就是后面这边来讲说，就是进入了不共的前言说，20婆伽梵入观照生妙法品3昧。这个来讲的话是什么呢？是在佛陀他有可以入很多的根本定，对于可以说入对于无常啊，不同的各个法的三摩定的三昧耶定都可以的时候呢，这边是专门说什么呢？刻意的凸显要说什么？他是入了观空性的这个定。实际上来讲的话呢，佛陀是随时随地恒常的在入根本定当中，没有一时不在根本定。可是在这个时候是什么？是特别说什么呢？佛陀在入定，在这3种的安住的当中入定的话呢，这边主要所要凸显的、要表达的最主要入的定是什么呢？是观照诸法空性的这个所谓的生妙法品3昧的这个地方，它是入观察生空性的这个根本定当中。所以这边来讲到是不共的前言啊，对，但俺说去了今天看上去这个多啊，第一次是吧？将来的三梦弄西西为七个弄这个定子了，伢把修巴拉达是的，搞了这个多。第了伢把修巴拉达是的，前把伢把修巴拉达不就这个多啊？这个多，是的搞了。但这马的是，伢把修下的可东尼一难着，这些么他就一难呀。伢说一看起来伢把修下有那，参嘛了伢把修掉了是。啊那弟弟。你了伢把修巴拉达了，你搞了前把都说了伢把修巴这个门对是的，多把的那个多。那大家看这个字一下，大家注意看这个字，说20婆伽梵入观照生妙法品3昧的时候呢，这个20大家会不会有一种会议或者有一种想法说，好像在那个时候佛陀是入了观察空性的定，和就是有时候会认为好像说在我们入的定当中呢，有入空性的定，有入那种观察4谛16形象的定。如果他说20佛陀入了观照生妙法品的时候呢，是不是好像大家会不会有那种会议，好像说佛陀是入了观察空性的这种定，但没有进入观察4谛16形象的等这种的定，好像有做这种区分，会不会有这种的疑惑或者有这种想法产生？等于嘛的意思？但不是这样子。जैसे कार्य संजी न्यामा शाह दिलो छेबा के यामारे को छामाले न्यामा शाह बदिलो शु छेजु तो तो छेजु ता मान्यु के यामारे छामाले चिचि छा दिलो संजी सदी रेडी इना उन दी नेसे तिबो छु न्याशा दी नेसे तिबो छु ते गोया कार्य 다리 우니 체반제바디 시라님이 우니 체반제바디 돈이 좋은 체고래 마도 치기 뭐다바 좋은 체고 말봐 녀자 위 셴바 좋은 체기 메디칼로 우니 체지데 사무토마니 이디칼로 아니 상지고 녀자데 니니카고 녀자데 춘니세 되고 춘땡지어와 춘땡디 가르땡여서나 사무토마니라 냐바제 빈자 땡고 알았지。那为什么在这边来讲的话呢？佛陀实际上不管他是入对于无常也好，对于4谛也好，对于4谛16形象也好，对于空性也好，所入的定来讲的话呢，没有任何的差别的深度的、广度的、分时段的什么来讲的话。永远都没有分这个，它是恒长的、永久的、随时的，都是什么呢？都是安住于所有的这些的定当中。那为什么在这个时候要凸显出说20婆伽梵入观照
生妙法品三昧呢？是什么？是因为以下所要讨论的这个话题是什么？我们要诠释的是什么？是有关空性的，是要有关空性的缘故，所以他在诸多的定当中，特别或者刻意的凸显出说，佛陀是入了生妙法品的这个三昧耶定而来讲，而不是说什么他好像没有入无常的，没有入四谛16形象等这个定，他没有这个意思，他是为了要讲说，我现在主要要讨论的是什么，或者后面所要叙述的主要是什么呢？是有关空性的。다 리시 투모만 봐 리시 투모도 투모만 비 된다 디 가족 슈사이다 니 리시 때 시라니 뭐 집어를 마도 지금 시시근도 연라 매바 있잖아 니 리시 투모만 봐 이거 때 가족 슈인 봐 다 디체 昨天已经谈到说这为什么叫共跟不共了吗？是前面的这以上来讲的话呢，是在别的般若经也一样的这个前言，所以它叫为共嘛。而后面这说尔时婆伽梵入观照生妙法品三昧是什么？是除了心经以外，别的般若经没有的这样子的前言的时候呢，所以我们叫它为说是不共的前言。哦呀，他第七堂不的第一次写进度，这应对的。第一次哦，他第一次写的搞搞是个的先呐，安就是个的。第一次写的搞是呢，虽然你不送啥跟可以了吧？虽然你不送啥跟可以，可这个的。그 déjà 그 지미체 다 시라님부 송사 그 디세 타다를 레디오를 닦고 시라님부 송야 그 차진다버디 창 지미체 그 시라님부 송사기 가르서 그래 아니 디세다버 타다를 레디비니까디 이자니 시라님부 송비 딜 받으다 딜 레디오르다스다 딱딱 시라님부 송야 그 디세들 레디도다스야디 거기 차니 고로 차지디 창디오래 땜바버 상징이니 차지디 동문이 따도 창조바로 봐 디치세데 딜다 양대세라기요. 말말 디 담보디 디체 존네네 사모노시 위치가 너 저기 띵자라 냠바 슈수시야디. 맞어. 那我们再说后面这边耳时这个耳时的这个耳时是什么？是说什么呢？在这段时候，为什么在这边会说耳时呢？是代表说什么？这已经是在宣说心经的时机已经到了啦。这个要宣说心经般若心经的所有的条件跟时机都已经具备了，是什么呢？是在前面那种宣说心经的条件，从什么导师这一方面，从佛这方面来讲，完完全全都很长，本来就已经具备了。是什么呢？是周遭的眷属的条件都已经符合了。这个可以宣说的这种的所化机的这个眷属的条件，在什么呢？在耳时，在这个时候呢，已经全部都具备了，所以应该说什么？用白话一点来讲，说是现在要说出心经的时刻已经来临了，已经所有的条件都具备了，在这个时候都已经要说的时间到了，所以说什么是耳时婆伽梵？就是他第一次是的听了吧？现在你不说比别告诉新农个建用是说把创往第一次，아니现在你不说比研究点了历史概念的是呢，将来的什么东西去弄出个定的了，你们学吧的是的。냐마 슈비 깨치 테마 깨치 디기 지마 테마 타다 샤리부도 시리즈 니 트라트르 시비 시라니 몽 이들 레워와 那为什么耳时是什么呢？这个耳时就代表说宣说心经所有的内外一切的缘都已经具备了，所有一切内外的因缘条件都具备的缘故，所以呢，婆伽梵入观照生妙法品三昧。和因为这个原因的时候呢，后面就是舍利佛跟观自在菩萨开始要对辩了。哦呀，다다 빼잖아 맞다디 그런데 고다 야보체 줘래. 다 녀마 자파비 간사데 소리 사모노시 위치 그노 주고 띵살라 녀마 샤디 깔로 녀마 샹이 디 소리에스나 녀마 샹이 디 소리에스나 녀마 샹이 디 산지 쫀딘 데체 녀마 샤시 유데 가르레에스나 유데 사모시에 디가 사모토마니 디체 죄송한데 냐마샤비 수디 가르레스야 디고 노안스야 디고 냐마 장스도 띵고래 노안스야 디고 냐마 장스도 띵고래 치지 노종 시디칼 녀샤 그 유기 예 녀샤 그 사모토마니 이야마 띠우 띵고요래 녀샤 그 띵인스 그 중카 띠우 띵고래서 왔다 드린다 무슨 당 그래 好这边来讲的话所谓的说入
入定的这个入当中的话呢，我们可以比较容易了解到什么叫做入的话呢，有很多的方法。这边来讲说什么呢？那入定者为谁呢？是以婆伽梵佛，他以什么呢去入三摩地的定？那在这里说什么呢？他说入观照深妙法定的时候呢，是观是什么呢？他是如何去观看的什么，或者来照耀了来讲说呢，看到了这个空性的定的时候呢，以及说什么妙法是什么呢？是代表它的境。三木写的了，三木。哦，那个所谓的身是代表什么？这身是代表它的这个境。我往写的个你把下当样子的。以及照是代表说什么呢？它如何去入定的，以及入定的数量。我全部再帮大家整理一次，说什么的话呢？因为在这个来讲，说是以入观照深妙法品三昧的，是以三昧以这个定而去入嘛，以这个三昧而去入定。那入定者为谁呢？为婆伽梵，是以三昧耶定而去入。他入的方法是什么呢？是去观照，观这个词。那他所观照的境是什么？是以法。三木写的。三木对。身法对，他这个所谓的这个身是他所观照的这个境，以及照是什么呢？他是如何去入这个定，以及这个定的这个分类。这几个词是个别的意思。他七经当中写的讲了，两百家是个一级业王都定这个业王的定过。和这个法品是代表是什么？是它的境的分类，以及三昧耶定的本身的分类。当中写的蒙蔽听到了吧？因为法品这个品的词是代表是多数的意思啊。对的，他等于说，他两百下被刚才的讲的那些了吧？三木写的东尼切，我往写的讲了两百下东尼了，你是的两百下吧？别那恰是那个说你们这位下午的讲了，学了个水同学写不起来了吧？点那些进来别三木多么你是的多比公里两百下吧？一真的三木我往写过是，东尼是多比一些了吧？但对了，有个野往的感觉写过的是呢。这个假设几个定个东西要的，七个当中谁的搞了？这个假设几个定个东西要一阵的，东西专门我写不起了，两把下巴一阵的，有个东西个野往的点过的，但有个东西的野往的，这个假设几个定个东西过呢，东西个野往蒙不有的搞了，点了两把下你个定的点了蒙不有把他去吧了吧？他等于就不记得。那我们这边讲说，入观照深妙法品，就是入观照深妙法品的时候，这个是什么所谓的？观照深妙法品是代表说什么？是这个深是什么呢？我们刚刚讲的是空性的嘛，空性的这个境，以及它是以观照是什么呢？是代表它是去证得，不只是它那个加上观照深妙法的深妙的代表说什么呢？它是现证空性了，现证空性的而去证得的时候呢，而法品是什么？是多数的分类吗？和多数的分类是什么呢？我们上次不是跟大家解释说，在以般若十万颂是有108段落，而去分出了108种分类的108种的空性。在这108种的这个空性当中呢，是不是在境上面有分出这108种的不同的空性来讲的话呢？我们说空性的数量，法的数量有差别来讲的话，那能证得这个法。能证的这个空性的数量或分类，当然就也一样的多或更多了。呀，他的里告诉历史通过嘛，因为给他点到弟去等这些，等我说等就从下给他当个第四点哈。好，接下。那这以上我们大概就是今天在对于说不共的那个前言，今天就先讲到这边。看后面如果要再做一些补充的话呢，我们在明后天再跟大家再做其余的这个补充。他主要你是真的。如果这边是问正文的问题，他因为老师还没有到正文，就是太早了。你到有讲到正文之后，你再问那个正文，很多人问说色不异空，空不异色，或者受想行识，那种都还没讲到。现在到第三句嘛，就是不用担心。
对，大家不用后面会详细的讲。对，大家都请稍安勿躁，这个是后面都会讲到了，这个我们过几天会讲到了，所以大家这个来讲，看这边有说入定的，今天老师应该都讲到了，我就不多问了那样子，那这边都这样子。好，那老师这边应该就剩一个问题，他说，老师，我们前几天讲说，如果在这几天上课，可以说比闭关来更为说它是一个实际的闭关来讲的话，更有效果的时候呢，那在于说，没有了解的人对于这样上课当然是比较了解。如果已经了解上课的内容的话呢，他说，还是不是一样这样子？就是说，这上课比闭关更为殊胜或更为好。tadi 저런 게 벽에 던지려고 말해. 이 고약고스. 라레 건조디 쓰기도 긴 가상 가서데 계시기 근데 가서 니만 이슈 자랑 나로기 계시기 다 롭종라서보다 퇴섬 제와 이면은 대가서 배 검래 하고다 내 참님들에 하고 저지 송송 이내 계시기 다 강사당 레다 뭐 강사직 W 있는데 그런 퇴섬기 제차에다 된다 하고 차는 다 다그란기 된다 대 찬데 여러분 야나 3년줄을 하고 가서 퇴섬 제야 돼 계치기를 돼 가능이 나왔어요. 가서 그래 처음에 대야디 하장 개침보래 뼈면서 개침보래 따디 개침마 말에 수치 세토고 말에 뼈 개침보 차디오래 이나요 가서 그래 된다 쪼데 가르랬으나 간소 로주 자침부 제용이 지나스래 로주 자침부 제용이 지나 디긴 로주 자침부 제딩이 강사 디군 손을 대야 대당 공자님 손을 대야 대동 로주 춘이 제매바고 요나치 나치마도 제명이 지금 손을 대바니 못해 슈도 떠온다버지 싸니니 자요 말이 그 로주 자침부 제용이 지는 쇼용이 낸스디 통고 유디깔로 계시 그런 공일이 지는 슈디깔로 빼 가서 그래 곤지 된다를 진센 만주 몸보고 통해 손을 또 문디깔로 빼는이 빼티샤는 슈바이나 로주 제명이 강사디 된다 지그돌 공자니 고 뇨한다버지 퇴한디变得不차샤나 로직은 팅이지 나스를 로주 자침부 제용이 디기 나치지만 퇴토그래 근데 이디깔로 로주 자침부 녜로 로주 제거야 돼 하장 개침부를 뼈면서 개침부 차도래 링가시근 가서 공자는 지금 로주 제거 말했어요 또 속기 드니게 지싱이 여바 있는 띵에 다리 오네 겐크 유비토네로 한데는 자자는 징이 여러 노데 여러다스 로주 인지미지 제거를 계시 로주 제마거나 선지 간주 된주 드니 서자 라즈 주 송고야 코로 요 말에 케바도 속이 진주 촌이도 변주지디 다가즈기 빼자 뭐 쏘여리 지송가바 침부 송부뼈 쪼지 쏘는 같이 가다 송고야 코로 요 말에 근데 이전에 로중일 제거에 하장 개침 못 차죠 뺏 개침 못那我们在这边做这个回答来讲的话呢，是我们肺腑之言，是我们有责任的这个来跟大家讲的这几句话来讲的是什么呢？是说没有一个人说闭关修行不重要，没有一个人会说这句话。闭关跟修行是非常非常的重要，但是可是但去闭关修行，它毕竟它有一个次第的，是如果有学习有听闻而再去闭关。跟一个没有学习跟去闭关来讲，那是天然的差别了。那种所受用的、所能思维的、所能观想的、所能获得的，是不能相提并论的。像我举一个例子来讲的时候，说如果假使有一个人没有学习经书的而去修行的话，他需要花1年的时间，他才可以有一点点的觉受升起的话呢，如果有学经文的或有去思维听闻经文的人，他在1个月当中他就可以获得了，可以比这种的。如果说这不是一个确切的时间，我们只是在说大致或者做一个譬喻而已来讲的话，这个人所升起的觉受也比之前的还更为深广、更为坚固。因为什么？它是透由各式各样的原因、各式各样的理则、各式各样的方式而来讲的。因为我们讲的这个话，特别说在座的大众也好，乃至我们是透由以后的这个影片跟这一种的不管的录音带来发出去的时候呢，我们是有责任的。我们坐下来跟大家讲这个话是有责任的，而去说这种话题。如果有一个人说要修行，不用学习或者不需要学习就可以去
去修行的话呢，这种说法是荒谬的，是谬论的，是错误的。如果是这样的话呢，佛陀为什么要说102韩的这种的大藏经？印度的这些大班智达为什么要说200多韩的这种的经典？如果在印度的这些祖师大德们如果不需要去学习的话呢，他花了那么多的心血，花了那么多时间，讲了那么多的论点，他干嘛？他没事情做这种事情吗？他没有别的事情去做，而要讲了这么多的经典吗？花了佛陀也好，祖师大德也好，写了这种300多韩的这个经典来讲的话呢，以及像宗大师等这些祖师大德写了这么多的论点来讲的话呢，那不是他们都是在浪费他们自己的时间呢？根本不用学习了嘛。他只要说你就去闭关，就这样就好了。我们在这边来说的，不是说闭关不重要，不是说去修行不重要，只是他在修行跟学习当中，他有他的次第，有他要先在后的这个次第，这是很重要的。所以是以有责任的，以及是有那种很恳切的，以自己的经验跟大家在这边说的这句话。就是日本有一个高僧大德。他是前2天我们宗喀巴大师的那个上师为数介绍的那个拉玛欧玛巴，他的转生的一个活佛，非常有名的一个活佛。我们那个打坐的时候就是有2个方法，观修和直修。他说，寺庙的编辑场里面做编辑就是最高的一个观修。我们山洞里面去观修的时候，身体的那个行动不一样，想的也是这个，为什么这样？为什么这样？如果这样的话，为什么那样？如果观修的话，就是这样嘛。所以编辑场里面编辑的时候，你们就是互相讨论的时候也是观修。所以我们住的时候就是那个形状不一样而已。他是这么说的，我觉得很对。这也是观修这是第一。第二，还有一个以前就是一个蒙古的国王的一个孩子，他后来就是不当国王，他要皇宫里面那个怎么说呢，拖过来然后出家，后来就是非常有名的一个叫做通月拉玛日木切，他有一个很好的一个话，你要山洞里面修为数菩萨，1个月之内你的智慧能增加吗？不敢保证，不一定。你要1个月学习生理学，我敢保证你1个月以后你的智慧就是进步的。我们明确自己就是感受也是知道的。所以学习很重要。还有就是如果这个弟子里面以前学过生理学，如果就是今天我们讲的那些，就是如果没什么那个增加的那个帮助的话，那自己就是以前一样，就是休息什么学习什么，如果这样的话更好，是吧？那等你了解一下。好。如果他没清楚，我之后我再帮他补充，这样子。如果没清楚，我再帮他补充。我说的是话能那个听懂吗？可以。对，当然可以。好。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿罪障悉消除，世世常行菩萨道。去俺前不这也能是解决面他继续给我写我说明是7点自己就7点自己就7点自己就7热机。